nas, evo ga sad ponovo, a dolazio je na nije, tako, da. Vesna Kališevska, Ivan Vukadinović i Sivin Vukadinović. Tema Evroazija. Vi znate da smo mi ovde pioniri u razredi te teme evroazijske. Negujemo to još od vremena kada nije bilo ni popularno, ali dovoljno poznato na nivou imenice geografskog određenja Evrazija. Uglavnom, ovi ljudi ovde su već jednom bili gosti, od tako Vesna, ali je povod bio drugi. Čini mi se stara slovenska religija. Časopis slava, drevna slovenska božanstva, mitologija i tako dalje. Dobro, Evroazija, donekle sudeći prema Duginu, u njegove filozofiji, istorije, sakralnoj geopolitici, geografiji, ima neke veze s mitologijom i sa slovenskim svetom. Naravno, ima, ali sad nećemo o tome, pustit ćemo ljude da govore. Koliko ja znam, to je neko udruženje, tako, vi ćete to objasniti, kao što sad postoji povećano zanimanje za evrazijski istok, za evropski istok, za Rusiju, promjenu balansa snaga, multipolarizacijom svjetske politike, tako isto postoji povećano zanimanje za taj transkontinentalni prostor, dvokontinentalni evrazijski prostor, ili jednokontinentalni, kako god, može se Evropa uzeti kao poluostrvo Azije, kao i Indija. Neke slično veličine, subkontinent. Dakle, to udruženje bavi se tom materijom i oni će vam izložiti na koji način i kako, a uopšte ne sumnjam da u auditorijumu ima ljudi koji su zapravo iz tog udruženja. To su ovi mlađi ljudi. I kako obično slučaj, kad završi izlaganje, a vi ćete sami sebi dati redosled i sami sebi dati mak, onda ćete moći malo da pričate o toj temi sa večerašnjim gostom. Nadam se da nećete biti sada, poslednji put da će doći još neki. Dakle, izvolite, Vesna, ćete vi da otvorite. Dobro večer. Hvala što ste došli na tribinu. Htio bih da se zahvalim Domu kulture za gostoprimstvo, hvala gospodinu Šupeđiću. Ja ću ukoliko da predstavim naše udruženje, dok će ostali učesnici reći nešto više o evrazijskoj ideji, o samom konceptu Evrazijskog ekonomskog saveza. Što se tiče našeg udruženja, osnovni smo početkom marta. Kao i svako udruženje koje funkcioniše u svoj statut i pečat, struktura udruženja naravno isplaćena, svoj sa zakonom. Zašto smo se mi osnovali? Čini se smo mi videli da postoji plodno tle za razvoj evroazijske ideje, pre svega u našem narodu je razvijena rusofilija, jedan od dobrih rusofilije težnja za saradnju sa Ruskom federacijom, a samim tim saradnja sa Rusijom povlači i saradnju sa Evrazijskim ekonomskim savezom. Drugi pokazatelj toga da postoji podluka za evrazijsku ideju je da neke organizacije stranke prosto imaju svom programu evrazijske integracije, a postoji veliki broj grupa na društvenim mrežama koje se bave Evrazijom, koje se zavljaju evrazijske integracije Srbije. Takođe, činjenica da je naš narod, da kažem, prilično zamoren, zasićen zapadom i zapadnom ideologijom i zapadnom kulturom, jednostavno je umoran od svih tih ucena stranih ambasadora, svih tih instrukcija koje upisuju oni, pre svega, Kibi, recimo. Jednostavno ljudima, da kažem, nešto preko glave sve to što nam nameće zapad i žele da ispravo možda nešto drugo, da se pitaju neke druge mogućnosti. Takođe, činjenica je da se situacija u svetu drastično menja i da moć zapada jenjava, da njegova ekonomska moć slabi. Pri ovom zapadu, naravno mislim na sile koje su, zemlje koje su u NATO i u Evropskoj uniji.
Evrozici ove zemlje nazivaju atlantističkim, odnosno zemljama talosokratijama. Jednostavno njihova moć polako slabi, ekonomski, između ostalog zbog sankcija koje su nametnule Rusiji i jednostavno neki drugi ekonomski blokovi se razvijaju. Pre svega to je institucija BRICS-a, dakle Savez Brazila, Rusije, Kine, Indije i Južne Afrike, a tu je još jedna ekonomska sila, sam Evrazijski ekonomski savez, sa kojim mi smatramo da bi trebalo sarađivati. Ono što verovatno znate da mi već imamo poziv da se priključimo tome Evrazijskom savezu. Pored toga mi imamo i dogovor sa Rusijom o bescarinskoj trgovini, tako da postoji već jedna mogućnost da se mi priključimo tom savezu. Taj savez je za nas jedan vrlo poželjan partner. Radi se prvo o velikoj teritoriji, o velikom tržištu, o zemlje koje su bogate prirodnim resursima od voda, od samog zemljišta, od energetskih prirodnih sirovina, koje su naprosto nezavisne od tog zapada koje međusobno funkcionišu na jedan drugačiji način i mi smatramo da bi naprosto trebalo ispitati, uzeti u obzir saradnju sa zemljama koje pripadaju Evrazijskom ekonomskom savezu. Tako da smo mi, vodeći se tom idejom, jednostavno osnovali ovo udruženje. Ono što je problem u našoj zemlji, što su ljudi nedovoljno informisani o uopšte konceptu Evrazijskog ekonomskog saveza, o samoj toj ideji šta je ono zapravo. I učesnici ove tribine, pre svega kako su budućenje reći, da nešto više o tome. Dakle, u našim medijima ne možete ništa saznati o tome. Verovatno znate da je sam savez počeo da funkcioniše početkom ove godine. Znate da je većina Rusija, Jermenija, Kazahstan, Kirgistan isto prišao, da. I jednostavno nema nešto mnogo informacije o tome, pre svega zato što su to zapadni mediji. Tako da jedan cilj naše udruženja je da informišemo javnost o tome, da edukujemo i između ostalog zbog toga imamo svoj blog stranicu, svoju grupu na Facebooku, zbog toga organizujemo ove tribine, imali smo akciju deljenja letaka na kojima piše informacija o uopšte Evrazijskom savezu i BRICS-u i o činjenici da je situacija u svijetu promenjena na taj način. Mi trebali da se uskladimo sa tim promenama, pa razmislimo malo o svom položaju, pre svega o svom geopolitičkom položaju i da razmislimo da li je uopšte naš put u Evropsku uniju ili bi možda mogli da porazmislimo na nekom drugačijem kursu. Što se tiče samog udruženja i naših ciljeva, osim edukacije, radimo i na saradnji sa klubama sličnog tipa i u zemljama van Evropske unije, ali i u zemljama sa organizacijama u samoj Evropske unije, jer postoje ljudi koji su naprosto nezadovoljni time što su njihove zemlje u Evropskoj uniji ili su zadovoljni time šta dobijaju u toj uniji. Recimo i u Rumuniji, u Bugarskoj smešao kao i kod nas i stranci otimaju firme, otimaju zemljište, nameću neke svoje standarde i to mi slično njima ne odgovara, ne razvijaju se ekonomski, šta više na štetu to što su ušli u Evropsku uniju. Tako da je jedan od naših ciljeva uopšte ukazivanje na tu samu situaciju. U principu mi smo aktivisti, mi se bavimo aktivizmom, osim tribine letak i učestvujemo tribinama, mi dosta učestvujemo u procesima koji su i protiv NATO-a i protiv, recimo, genetski modifikovane hrane, svega ono što nameće novi svetski poredak. Tako da, s obzirom da postojimo tek neke 2-3 meseca, dosta toga smo uradili i eto, ja vas pozivam da posetite naš blog i naš Facebook grupu i da vidite o čemu se to radi. Ja bi se prepustila reći prosto da više nam kaže nešto malo više o samoj ideji, čem se mi uopšte bavimo i šta je zapravo Hvala. Hvala. Prvo, najpred se zahvalim vama i vašem pokretu, a i Domu kulture Studentskog grada što nam je omogućio i večeras da se ovdje okupimo i da govorimo na ovu tako važnu temu, obzirom na
to da svuda u ovoj zemlji vlada neverovatna i dosad neviđena medijska blokada u odnosu na sve ono što ne peva u horu evroatlantskih integracija. Dakle, mi smo na neki način ideološki prokaženi u ovoj okupiranoj zemlji, to treba otvoreno reći, jer Srbija i nije, treba da počnemo od toga, ako govorimo o problemima kojima mi živimo danas, Srbija i nije država, nego je jedno okupirano područje, okupirano i pretvoreno u najgoru koloniju. Dakle, mi imamo 15% teritorije Srbije, mislim na Kosovo i Metohiju, kao okupirana tvrdom okupacijom, vojnom, a i ostatak Srbije je pod takozvanom mekom okupacijom. Zato imajući ovakav jedan već 15 godina jedan ovakav status, nije čudo što smo dospeli u jedno ovako stanje, da zapravo ne znamo ni gde ćemo, ni kako ćemo, ni kuda ćemo, ali naravno postoje ljudi koji su svesni toga i koji ne žele da prihvate ovako stanje stvari i postavljaju se i vraćaju se nekim oprobanim idejama prošlosti koje su danas oživljene, a koje sticajem okolnosti imaju sve više i više pristalica obzirom na promenjenu ukupnu geopolitičku situaciju u svetu. Naime, vidi se jedan proces ili jedna tendencija na istoku ponovne reintegracije ovog istočnog prostora, evroazijskog prostora. Dakle, ja bih to nazvao jednom novom idejom novog istočnog bloka, ovog puta za razliku od prethodnog Varšavskog bloka, Varšavskog ugovora. Ovaj sada istočni blok se zasniva na nekim sasvim drugim temeljima, ideološkim pretpostavkama, a to su organske ideje evroazijstva, ideja sabornosti, kao što je to recimo kod Rusa, kod ruskog naroda, na religiozna ideja, dakle, jedna ideja jedne stvaranja ponovno jedne integrisane teurokratske civilizacije, dakle one koja predpostavlja vlast kopna, dakle, vertikalnih vrednosti na horizontalnim, ljudskim, čisto ljudskim, psihičkim vrednostima, da tako kažem, duševnim, jel? Znači, prevlast duhovnog nad duševnim i telesnim, to je osnova svih kultura koje se zasnivaju na religioznim principima hrišćanstva, pravoslavnog hrišćanstva, islama i budizma. Dakle, to je ideja da je na prvom mestu Bog, pa onda čovek, odnosno da je civilizacija u stvari neprestana saradnja, ono što Heleni zovu sinergija, saradnja među čoveka i Boga. I zato čovek sve ono što radi, sve ono čime uspeva, što stvara, to je sve zahvaljujući Božjoj pomoći. Na zapadu, koji je pre svega utemeljen na ideji talasokratske civilizacije, čiji je epicentar bio Britanija, danas je to Amerika, ideja je da je sve utemeljeno na horizontalnim vrednostima čovekove ličnosti, čovekovog individuma, koje je na prvom mestu. Dakle, lična sloboda, individualna sloboda je najvažnija stvar na svetu, a s njom naravno i čovekovo ja koje je grabljivo, koje je željno da osvaje, da ima sve više i više, i ovdje se naravno stvara ta potrošačka civilizacija Zapada koja je vrlo agresivna jer ona praktično celo biće, onako kako bi Heidegger rekao, celo biće se doživljava kao trošenje. Znači, trošenje bitka, kako kaže Heidegger u Sein und Zeit, to je ideja zapadne kulture. Dakle, mi doživljavamo svet i celokupnu stvarnost i čoveka kao nekog koga mi treba da izrabljujemo radi svoje vlastite lične koristi. Sad taj model, obzirom da su ta zapadna civilizacija, obzirom da je stekla veliku moć, ona sad nameće svim drugim civilizacijama taj jedan kulturni model koji mora da se prihvati, makar i silom. I zato imamo svuda vojne intervencije svuda po svetu. I uopšte kada pođemo tih metafizičkih osnova, ovo što je rekao Miloš, dakle, ta sakralna geografija, to je izuzetno važan pojam. Dakle, ne samo obična profana geografija koju mi učimo u školama, u univerzitetima, nego sakralna, u smislu da svaki prostor ima određeno značenje, određeni smisao, da nije slučajno zašto se određeni gradovi zidaju na određenom mestu, zašto je uopšte sama reč grad, odgraditi, povezana sa rečju gora, obično na uzvišenom mestu, na brdu, a to je sedište duhovne i svetovne vlasti. Dakle, teurokratija ili vladavina kopnenog principa kontinenta upozorava nešto čvrsto i nepokolebljivo, a to je zemlja.
I otuda nije slučajno to što većina naroda koji naseljavaju evroazijsko područje, otuda i Severnu Afriku, okrenute je uvek uglavnom poljoprivredi, koja je najcenjenije zanimanje. S druge strane, ova suprotna njoj civilizacija, neprijateljska, talasokratska, ona se temelja nečem nepostojanom, tečnom, kao što je voda. I, dakle, otuda istorijske mene, otuda humanizam i renesansa, otuda mode i tako dalje, otuda tendencija ka trendovima, znači stalno moramo nešto menjati, otuda na kraju krajeva i sama revolucija. Dakle, Zapad je potresan neprestanim revolucijama, bilo političkim, bilo industrijskim, bilo seksualnim, kulturnim i tako dalje i znači neprestano potrebno je nešto novo čoveku stalno stvari da bi on navodno, eto, doživeo, odnosno uživao u takozvanom progresu. I opšte to, umesto religije, na zapadu religiju progresa. Jer moja teza da ako hoćemo da shvatimo neku civilizaciju, upravo treba da shvatimo njene religiozne predstave. I to imamo, na kraju kraju, i evroazijstvo. Evroazijstvo klasično je nastalo odmah nekako godinama posle Oktobarske revolucije, posle katastrofe carske Rusije, kada su vodeći intelektualci koji su, ruski intelektualci pre svega, koji su izbegli na zapad, počeli da ih preispituju rusku istoriju uopšte, a i naravno istoriju sveta, pokušavajući da odgovore na pitanje zašto se to sve dogodilo, kako se dogodilo i zašto je Rusija doživjela katastrofu i naravno svi su se složili u jednome, da je glavni problem, glavna tačka ruske propasti i izvorište bio Petar I i njegove kobne, fatalne reforme po Rusiju, koji je nekritički prihvatajući zapadnu kulturu i zapadnu civilizaciju izazvao potrese, stvorići jedan praktično sistem, kako su to neki istraživači zvali, dvospratna država u kojoj je jedan uski sloj ljudi bio potpuno otuđen od svojih korena, od svoje kulture i tradicije, potpuno se pozapadnjačio, čak ne samo formalno, nego i suštinski, dakle i u odredištima kao što je oblačenje, recimo moda, kao što je jezik. Mnogi vodeći Rusi toga vremena nisu znali ruski jezik, materijalno su govorili francuski. Tako da Eno Puškin, da nije bilo njegove dadilje Arine Rodionovne, on nikada možda ne bi ni naučio ruski jezik, ne bi postao najveći ruski pesnik. Zahvaljujući toj svojoj dadilji, koja je bila sa sela, on je naučio ne samo svoj materni jezik, nego i mnoštvo bajki, basni i tako dalje, narodnih pripovedaka. Dakle, to je jedan fenomen koji je Spengler nazvao pseudomorfozom. To je jedan vrlo značajan po mom mišljenju fenomen koji treba imati u vidu kad se govori o ovim civilizacijama na koje je Zapad presudno uticao. A pseudomorfoza znači lažni oblik. To je on preuzeo iz prirodnih nauka, iz biologije, znate, kad jedan organizam, da bi se zaštitio od neprijatelja, preuzima oblik nekog drugog. Na primjer, onaj čuli leptir, list i tako dalje, koji se potpuno stapa sa okolinom i ne primećuje se. Tako je on nazvao Rusiju najtipičnijim primjerom pseudomorfoze, dakle jedna spolja pozapadnjačena država, a suštinski je pripadeno sasvim drugoj civilizaciji. I onda je došlo do onog čuvenog raskola između inteligencije i naroda koji traje 200 godina i došlo je do borbe između dva načela, s jedne strane prozapadne vlasti koja je htjela da bude konzervativna i prozapadne opozicije koja je bila revolucionarna i koja je dovela na kraju do sloma. I sada, dakle, to su izgledci koji ne idealizuju rusku prošlost, nego naprotiv hoće da vide ono što je bilo dobro i da vide šta je uzrok sloma Ruske imperije. I smatrali su da bi se prevazišla bolest boljševiza, da bi se izašlo iz tog katastrofalnog stanja koji je donao komunizam, treba se vratiti onim idealima koje su obično zagovarali slovenofili, mada su oni njihova ideologija znatno uticala na evroazijstvo, ali oni su bili nemoćni prosto u 19. veku da tu ideologiju nameta, obzirom da je zapadnjačka bila mnogo jača, zastupljena je bila na univerzitetima, uopšte u javnosti, u Rusiji. Dakle, oni su pokušali da se vrate nekim idealima pred Petrovske Rusije. Znači da je to osnova na kojoj treba da se gradi nova Rusija bez boljševika, a to je evroazijstvo. Dakle, to je shvatanje da je Rusija jedna specifična civilizacija koja usprta Evropu, ali ima više možda srodnih crta sa azijskim narodima, upravo zbog svog etničkog sastava. Ne treba da zaboraviti da
u stvaranju ruske nacije nisu učestvovali, naravno, presudno su Sloveni, ali tu treba uzeti u obzir i narode, recimo, ugro-finskog porekla, čak i turkijske narode koji su živeli na prostoru Evrazije, oni su nešto to mnogo svoga doneli. Čak i ta nesreća koja je zadesila Rusija, to je mongolska invazija, mongolska okupacija je donela nešto dobro, a to je bila ideja centralizovane države pod Mongolima i ideja stvaranja jednog velikog trgovačkog prostora koji će uhvatiti ceo evroazijski prostor. I, s druge strane, ideja Moskve trećeg Rima je tu izuzetno značajna, a to je vizantijska ideja. I naime, uopšte kada govorimo o nekim korenima, začecima same ideje evrazijstva, moramo da se vratimo naravno u antičko doba, pre svega tu je Aleksandar Veliki, koji je imao prvi, ja bih rekao da on bio prvi evrazijac, jer on je imao tu ideju, shvatio je da treba spojiti civilizaciju i helenizmu, grčku kulturu i civilizaciju sa bliskoistočnom, odnosno sa azijskom. Jer je video da Heleni posjeduju pre svega ideju logosa, koja je stvorila grčku kulturu, grčki polis, koji je toliko toga dao svetu, ali Grci nisu imali ideju jedinstva. Kao što znamo, grčki polisi su bili razjedinjeni, često su među sobom ratovali i njegov otac je uspeo da nasilno ujedini taj svet vojno i politički, ali to nije bilo dovoljno, jer smatrao da treba ujediniti i kulturno. I osvajajući bliskoistočne i srednjeistočne prostore sve do Indije, on je shvatio da se ovdje zasniva na tim sakralnim principima centralne vlasti u kojoj je vladar obogotvorena ličnost i on je spojio, dakle, ideju logosa grčkog sa religioznom istočnom idejom. I tada je nastala ta prvi projekat koji bi ostvaren evroazijski, to je bila njegova imperija. Nažalost, ona se raspala brzo posle njegove smrti, ali ideja kulturnog jedinstva je opstala. Tako da, kasnije, kada će Rim preuzeti tu ideju, a posebno Vizantija je dalji nastavak, dalji viši stepen razvoja evroazijstva, koja je sjedinila u sebi ideju, pre svega, hrišćanstva, koja je nastala na istoku, ideju grčke filozofije, grčke kulture i rimskog prava. Dakle, svega onoga što je bilo najvrednije ona je bila sinteza, svega ono što je bilo najvrednije u prethodnim civilizacijama. I naime, iz te pozne Vizantije, Grci, a sa njima naravno i drugi narodi, kao što su Srbi i Bugari, svi vodeći, da kažem, najumniji narodi tog doba, su bežeći od turske invazije, dolazili u Moskvu i tu su nalazili utočište i tu nastaje čuvena ideja o Moskvi kao trećem Rimu, jedna eskatološka ideja, da je Moskva, kao što je recimo prvi Rim bio predstavnica paganskog sveta, da nastaje jedan novi eskatološki Rim, to je car Konstantinopolj, i da je njegov naslednik, prirodni naslednik i Moskva kao treći i poslednji svetski Rim, posle kojeg neće biti četvrtog. Dakle, te ideje, dakle, Moskva treći Rim i ideja centralizovane države od Mongola, to je stvorilo novu Moskovsku Rusiju, Moskovsko carstvo, koje je, ne treba zaboraviti na to, to je vrlo važan podatak, počelo sa nekih možda 500.000 kvadratnih kilometara, a završilo je krajem 17. veka na 20 miliona kvadratnih kilometara. Dakle, ta ideja je pokrenula ruskog čoveka da podnese neverovatne žrtve, da osvoji ogromne prostore, da se bori sa mnoštvom neprijatelja, strašnih neprijatelja, i sa Tatarima, i sa Turcima, i sa zapadnim narodima, da se probija kroz najužasnije predele prirodne, kao što su tajge i tundre i tako dalje, da dođe do Tihog okeana i čak i do Aljaske. Dakle, sve to omogućila ta zapravo čvrstina ruskog čoveka koja se formirala pod uticajem ovih ideja. Drugo, ono što bih rekao, to je recimo posebno naglašava jedan takođe sledbenik, ja bih rekao, jedan od kasnijih sledbenika neoevroazijstva, koji je danas, kao što znate, osim Dugina, to je bio i Solonjević, koji je u svojoj knjizi Narodna monarhija, koju se ja preveo, baš ističe, recimo, tu nevjerovatnu sposobnost koju zapadni narodi nemaju, a to je sposobnost ruskog čoveka da se saživljava sa drugima. I to se jasno vidi u tome kako je nastala Ruska imperija, tako što su oni svim tim narodima ostavljali neku njihovu slobodu, jedino što su primili vrhovnu vlast ruskog cara. Treba i to naglasiti, to je takođe važno, to recimo Dugin više puta naglašava u svojim knjigama,
da su svi narodi centralne Azije, narodi koji ispovedaju islam, i narodi Dalekog istoka, budisti, taoisti i tako dalje, vrlo rado dolazili pod vlast. Pa čak i paganski narodi, šamanistički u Sibiru, vrlo rado dolazili pod vlast ruskog cara, jer su u njemu videli sakralnu figuru belog cara, mitskog. Znači, belog cara, ono prilike obožavali su ga kao što su Kinezi obožavali svog cara. I zašto? Zato što su u njemu videli ostvarenje svog ideala sakralnog vladara. Jer naime, zna se da, i to je jako važno, da nijedan narod koji se pominje u istoriji i koji je obuhvaćen Ruskom imperijom nikada nije nestao sa istorijske scene. Dakle, za razliku od zapadnjaka, posebno anglosaksanaca koji su na američkom kontinentu istrebljivali čitave narode, od kojih su se neki pretopili ili su nestali bez traga i glasa. Dakle, da ne govorimo o mnogim drugim narodima koji su doživljavali čitave genocide, Ruska imperija nikada nije istrebljivala te narode, naprotiv dozvoljavali da neku unutrašnju autonomiju, dozvoljavali njihove jezike, njihovu kulturu i nije dirala u njihove religije. To je ono što je jako važno. To su temelji na kojima se zasniva evrazijstvo. Dakle, jako razlike kulturne, civilizacijske, istorijske, jezičke i rasne postoje. To je ipak jedan veliki prostor koji ima neku svoju zajedničku ideju. Na toj ideji se zasniva i to neo-evroazijstvo i novo-evroazijstvo koji su razvili pre svega Dugin i njegovi sledbenici oko njegovog evroazijskog pokreta. I sada, kao što vidimo, poslednje deceniji, Dugin koji je bio marginalizovan u vreme Jeljcina, on sad postaje jedan od savjetnika u Dumi, pa čak i samog Putina, koji obnavlja tu ideju na nov način, a to je ideja Evroazijskog saveza, u kojoj su pozvani ne samo bivši narodi koji su živeli u Sovjetskom savezu, nego i drugi narodi, kao što je recimo Srbija. Dakle, svi vidimo da ovaj put, kako ste vi rekli, ovaj put u propast koji nam nudi današnja vladajuća garnitura, put Evropske unije, evropske integracije, to je put u propast, u poniženje, put u praktično brisanje Srbije sa geografske karte, dok s druge strane put u Evroaziju je put, način da mi opstanemo uopšte kao nacija. Mi smo, kao što znamo, ugroženi naš temelj, naše nacionalnog bića ovakvom politikom. Ako se ovako nastavimo, mi ćemo prosto nestati odavde ili se iseliti, ako pogledamo sve kako se politika vodi prema nama. I zato smatram da je od izuzetne važnosti da se mi sada uključimo ponovno ovu ideju i da naša politička elita, ako ona uopšte sposobna za to, da shvati da mi moramo da se okrenemo Rusiji. Za sada ona luta i pokušava da glumi neku nesvrstanu politiku, pseudo, da čas zapad, čas istok, međutim, očigledno je da ovakva politika sedenja na dve stolice je nemoguća i da vladajući establishment trpi pritiske kako iz Moskve, tako i iz Vašingtona i Brisela i da mora da se opredeli. I u tom smislu zato je i potrebno da mi sada ostavimo sve više ovakvih pokreta i da vršimo pritisak da se naša zvanična politika opredeli ka istoku, jer jedino tu je naše prirodno mesto, kao što ste vi dobro rekli. Jedina zemlja na Balkanu gde Rusi zaista imaju najveći broj rusofila, prosto prirodnih ruskih saveznika, to je Srbija. Svi ostali su nepouzdani. Sjeti se samo Bugarske koja je večito prevrtljiva. Jako su Rusi mnogo više, čak i njihova politika u 19. veku je često grešila, što je često favorizovala Bugarsku na račun Srbije i bugarske interese. Sjetimo se onog rata 1876. Videlo se kasnije da je to vrlo prevrtljiva politika. Evo danas Bugarska, za koju je Rusija toliko dala, koju je praktično oslobodila od Turske, od Turaka, mi smo sami sebe oslobodili za razliku od Bugara. Ona je okrenula leđa više puta u istoriji i evo danas ušla je u NATO. Zato smatram da bi Rusija morala aktivnije, možda ja bih tu malo i kritički se osvrnuo da je ona ruska politika možda malo troma u odnosu na Balkan i da je morala mnogo ranije da pojača svoje prisustvo ovde i političko i medijsko i pre svega i ekonomsko i tako dalje, da bi se izgradila jedna osnova za što brži ulazak Srbije u Evroazijsku uniju. Mislim da je to ono što sam hteo da kažem, ono što je možda najaktuelnije
u sadašnjem trenutku, jer činjenica je da su Atlantisti daleko prisutni ovde. Posebno zbog toga što je geopolitički, možemo i o toga posebno da pričamo, pogotovo što je na jedan čudan način, naprimjer, dve oblasti su geopolitički povezane prosto kao sistem spojenih sudova, to su Balkan i Kavkaz. Uvek su istorije te dve oblasti, nevjerojatno povezane. Ono što se dešava na Kavkazu i što je vrlo osjetljivo dešava se na Balkanu i obrnuto. Ima reperkusije. Dakle, za Rusiju je Balkan od izuzetne važnosti, čak ja bih rekao isto koliko i Kavkaz. Kao brane, kao granica. Da, kao granica i naravno, treba se setiti, opet se vraćam na sam početak i tu bih završio. Rusija je u svojoj težnji ka vladavinom nad velikim kopnom uvek težila da obuhvati takozvano, ne samo onaj heartland, kako bi rekao Macintyre, nego da izađe i na rubno područje, a to je Ringland, odnosno na topla mora. Više od 1000 godina Rusija teži da izađe na topla mora, a više od 1000 godina Zapad joj to ne dozvoljava, želeći da je odseče. A jedini način da izađe na topla mora najsigurnije je preko Balkana. A jedini pravi saveznik na Balkanu su Srbi. Dakle, u tom smislu bi Rusija, smatram, trebala aktivnije da bude prisutnija u Srbiji, da bi preokrenula uopšte javno mnjenje, ako bismo bilo kako sprovodili jedno objektivno istraživanje, većina stanovnika Srbije su za savez sa Rusijom protiv NATO, a ja mislim i protiv Evropske unije. Moram da kažem posle ovog izlaganja, dakle, put u Evrazijski savez, to je jedini usredni način da mi sačuvamo svoj kulturni identitet, svoju kulturu, svoju tradiciju. Istovremeno to je način da sačuvamo svoju ekonomsku i političku nezavisnost. Dakle, to je jako bitno za nas. U Evropskoj uniji ne postoje šanse jednostavno da mi ostanemo ono što jesmo i ovako gubimo sve svoje odlike i tradicije i svoje kulture. Tako da razmislite jednostavno u tom svetu šta za nas znači ulazak u Evropski savez nije samo prosto saradnja, samo trgovina, već nešto mnogo više. I već sad reći nešto malo o istoriji Evrazijske imperije, kako su od Aleksandrovog vremena, recimo se onda razvijale pa do Rusije. Možda sam ja malo rekao već ono što pričam. Meni je inače malo teško posle ovako nadahnutog, nije ništa nadahnutog izlaganja gospodina Buljugića. Inače, možda je malo nesretno što je ovo neko opšte predstavljanje, a stvarno široka oblast, imat ćemo mi i ove neke uže, a dublje teme, recimo imperijalne ideje, to bi bilo dobro da nešto popričamo. Prvo bih se dovezao na par stvari što se tiče javnog mnjenja, evo podatak, to je NSPM radio sad, koliko je kome verovati, 40% ljudi jeste za Evropsku uniju, ono ne znam da bi glasalo. Nije većina da kaže da je protiv, ali znači većina nije za 60%, s tim što tu ima određeni procenat koji je baš protiv, a određeni procenat ono ne zna, ne odlučen i tako dalje, ali znači procenat toliko jesu za, nije ni preko 50%, pošto bi se stekao utisak iz medija. Drugo je sad neka raspodela političke situacije koja je sticana okolnosti ne bi polazio. Inače, kad pominjem već to istraživanje, zanimljivo je da recimo 47% ljudi stalno koriste svaki dan internet i to im je medij. Tako da mislim, to u televiziji, ovo i ono, ok, to jeste, ali to nije, da kažemo, opravdanje za da se sad pokrije ćebetom kuka, sami izađite, probijajte blokadu, pričajte, vičite, tako, cvete 1000 cvetova. Još bih se na par stvari nadovezao. Što se tiče ruske aktivnosti ili neaktivnosti, ne bih tu polemisao, ali veoma je zanimljivo, ja često slušam ove atlantiste i to baš ono iz nevladivih specifičnih koji se time bave, recimo, oni su malo i smešni, Jelena Milić, to je maltene panika, tipa sad radio Sputnik, Rusija ovo, ono, Rusija mnogo pominje Makedoniju, kao li neki univerzalni neprijatelj, Bauk, Rusi.
Inače, moj prijatelj, Vladimir Đurić, kao Đuro Mornar, on je rekao u jednoj svojoj knjizi da su vanzemaljci jedno vreme bili kao, tipa X-File. Kao Rusija je malo ono vreme Jelcina nije bila toliko kredibilna pretnja, međutim sad su Rusija stari dobri neprijatelji novog svetskog poretka i to je to. Htio bi još jednu stvar, pre nego što pređem na ovo svoje. Pričao je Budugić o ruskoj toleranciji i opstanku naroda. Sad ne znam da li znate u kojoj zemlji je jedina teritorijalna jedinica u Evropi, ajde sad da računamo to kao Evropu, ovoj staroj podijeli, znači do Urala, jedina gde se održala stara vera ili paganstvo, ili kako to zovu, da je čak u većini. Da li to znate? Mislim, ako niste znali, to je Republika Marijel, koja je na obali Volge. Sad, pazite, Volga je žila kucavica pre pojave železnice, plovni put, glavna ruska reka kojom je išla i taj prodor prema Caricima, odnosno Astrahanu, potiskivanje Tatara, i tu znači se održi ta Ugro-Finska, paganska republika, ili dobro koja je bila republika, znači je onda Tatarstan, znači muslimani ostali. Pa onda ima ono gde je Ufa, ja ne znam, to su neki Baškiri, ima, mislim, gomila naroda ima u Rusiji umesto Rusa. Ili recimo, ajde, ako bi se opet zadržali taj Ural po neku granicu, uporedimo ga sa Missisipijem u Sjedinjenim državama. Šta je istočno od Mississipija, ne znam da ima neko pleme, možda ima Indijansko. Možda su opstali na Floridi, ja mislim, nešto malo. A zapadno su ovo, samo kasine drže dobro, Indijanaca, nekoliko stotina hiljada, ali to je... A samo po rezervatima. A da, rezervati sad tamo drže kasine i kao nešto za turiste i... Eto, toga žive kako žive, mislim. A Sibir je ono, cela prostranstva, sad ja ne znam statistički da su etnički Rusi tu većini ili nisu, ali ono Jakuti, Baškiri, a evo čak rekli smo da će i zapad od Urala, ono što je Rusija u 16. veku, ja mislim, zaokružila kao svoje, baš što se tiče tih naroda, a i da ono na zapad su kasnije stavili prema Poljskoj, tu se sve održalo, znači Tatari i ima to dosta nerazumevanja, mislim, ima, da kažem, ekstremisti sa ove strane, pa ljudi kažu, to zbog komunizma, nisu Rusi, pa mislim, komunizam je od 1917. Ako neko, to mu se ne sviđa u ruskom biću, okej, da mu se sviđa. Ili što kažu ovi atlantisti, kao Amerika je bazirana na drugim principima, pa mislim da to ne zanima kao opravdanje, jer ja jesam protiv tih principa. Sad da pređem na ovo slajd. Ja ću krenuti od nekih konkretnih definicija. Možda će vam neki biti malo banalne, ali ja ne znam da ste čitali Gaddafijevu zelenu knjigu. On tu kaže, bukvalno to su ovi banalizovali posle, kaže muškarac je osoba muškog pola, žena je osoba ženskog pola. Sad vi vidite kako su došla ova vremena, te neki, kažu nije pol i rod isto, pa neke transrodne osobe, ne sad i to treba da se definiše. Pa te banalne definicije postaju vrhunske istine. A to traje tek nekoliko decenija. A sad vi vidite što se samog odnosa definicije Evrope tiče i Azije, onda potiču u nekom smislu od starih Grka, jer su oni mislili da je to odvojeno prostorno. Znači, hiljadama godina se razvija pogrešno mišljenje, pa sad to treba razvijati, s tim u vezi, znači. A definicije kontinenta, to je kopno, veliko kopno koje je dosta takvih kopna razdvajaju mora, okeani i zemljovuzi. Da li je to situacija sa Evropom i Azijom? Znači, pojam Evroazije, on nastaje u toj priči zbog, znači u toj stručnoj geografiji neodrživosti posmatranja Evrazije i Azije, Evrope i Azije kao odvojenih kontinenta, a takođe i kulturološka granica je diskutabilna, to ćemo vidjeti što se tiče samog ruskog identiteta, ako bi ta linija trebalo da pomoći. Uža Evroazija, to je znači u principu Ruska imperija ili SSSR kasnije, plus Mongolija, kao neko osnovni jezgro,
a postoji širo posmatranje, recimo da se tu dodaju Iran, Turska, pa onda Balkan, čak neki su Evroazijci pominjali liniju Trst-Laba. To je inače, recimo, granica do koje je došao socijalizam, odnosno, osim Jugoslavije, Varšavski pakt i neka krajnja granica mongolskih hordi. To je zanimljivo. Šira Evrazija, to je znači Evropa plus Azija, znači Unija ta dva, prostili su od Lisabona do Tokija, to je jedinstvena celina u geografskom smislu, a što ne bi bili u drugom smislu. Heartland, to je pojam geopolitičara Mackindera, možemo ga ovde poistovetiti sa Evrazijom u užem smislu. Njegova ideja da je to, kao što ime samo govori, znači srce zemlje, centralna osovina oko koje se okreće. Rimland je rubni polumesec, Heartlanda, to su priobalne zemlje. Jedan drugi geopolitičar, to je Spike, on je rekao, onaj ko upravlja Rimlandom, kontroliše svetsko ostrvo, to je Rimland i Heartland. Onaj ko kontroliše svetsko ostrvo, upravlja celi svet. On je tu račun u Sredozemlje, Bliski istok, Arapsko poluostrvo, Indiju, Indoneziju i Japan. Eurokratija i talasokratija, to je gospodin Ljubić. Talasokratija znači je upravljanje morima, kad se prevodi iz grčkog. Eurokratija je bilo dosta reči kao kopneni princip. Sad preći ćemo na istoriju i krećemo od prvog Evrazijca, Aleksandra Makedonskog. Mada tu bi možda mogla se kaže za Persijsku imperiju da je, ali to je već diskutabilno. Sad, rečeno je dosta o kulturološkom objedinjavanju kroz Rimljati, tako, znači Senupa, pošto tada je terra incognita bio Heartland, da vidjet ćemo ko je bio tamo. Ali mi ćemo se sad osvrnuti na jednu istorijsku zbrku koju su Grci napravili, a ovde je bila korisna. Oni su koristili isti imena za različite objekte geografske, tako da oni kažu da je Aleksandar svojim osvajanjima prešao azijski Tanais ili Aksarkis, to je Sir Darija reka, i azijski Kavkaz, a to je Pamir. I on kad je prešao, to ja sam čitao Aleksandrijadi, kaže, ušao je u Evropu, a s druge strane smatralo se, ako se pređe evropski Tanais, to je reka Don, da se ulazi u Aziju, ili ako se pređe evropski Kavkaz, to je Kavkaz. Znači, ista oblast zavisnosti od konteksta može da bude i Evropa i Azija, to je zanimljivo, što je onda Evrazija, ne? Sad, na koga je naišao kad je prešao? Naišao je na Skite i oni njemu kažu, pazite ovako, naša država se graniči sa obe tvoje države, azijskom i evropskom, pazi dobro da li ćeš nas imati za neprijatelj. Pazite, to je znači, pošto je on pregazio Darija, Persiju, osvojio ono što su Grci mislili da je poznati svet, jer je bilo mu Indija ostala, za Kinu se nije znali, jer ti Skiti. Tu treba pomenuti istoričara ruskog, Georgija Vladimirovića Vernadskog. On inače sarađivao sa prvim Evrazijcima i sin je Vladimira Vernadskog koji je tvorac ideje noosfere. Inače je emigrirao u Ameriku i pisao istoriju Rusije. Trebalo da ima 10 tomova, a prvi tom uopšte se ne bavi istorijskim Rusima, odnosno bavi se periodom pre njihovog stupanja na scenu i tu su Skiti, Huni, Goti, Avari, Hazari, Polovci, Bugari, Mađari i tako dalje. S tim u vezi osvrnuo bih se na viđenje prvih Evrazijaca koji kad su navodili slovenske elemente koji su uticali na ruski identitet, naveli su i Skite, znači ove Skite koje smo pomenuli u vezi sa Aleksandrom. Sad, da bi tu mali polemisao, meni je to diskutabilno, zato što, vidite, ime Slovenije ne postoji pre 6. veka, Skiti su praktično na istoj zemlji. Onda postoji u vezi sa Skitima pomen Srba, znači Serbi ili Sirbi, kao skito-sarmatsko pleme. I to nisu teorije, ne znam, Jovana Deretića, nego to je pisao poljski istoričar Suimirski, da su to Alani,
Znači, to su danas Oseti njihovi potomci, koji su ratovali protiv atlantijske Sakašvilija i 2008. u Rusiji izašli na veliku scenu da im pomogu. Znači, Srbi su bili alansko pleme po suvinskom. Onda, treba pomenuti s tim u vezi Hazari. Znači, to je značajna evrazijska država, čiji jedno vreme Kijev bio vazal, odnosno začetak Kijevske Rusije. Prva ruska država, inače Kaganat Rus, tu se jasno vidi hazarski uticaj, mada ona nije bila vazal, vazal su bili Bugari, proto-Mađari, Pečenezi i tako dalje. Tu stvarno pod velikim kulturološkim uticajem, već od same titula se to može vidjeti od ruskog Kagana, Kavagari i tako dalje, gdje Rusi znači uzimaju malo već te azijske horde. Ona je inače saveznik Vizantije. Sad, Hazari su prvi Evrazijci veoma cenili, u tom smislu državotvornom, dok Kijevsku Rusiju nisu toliko cenili, jesu u kulturološkom smislu da je došla hristijanizacija Rusije preko Kijevske Rusije, ali oni nisu smatrali evrazijskom državnom tvorevinom, kao ni one ruske udalne kneževine, kako su nazivali, koje su slične evropskim feudalima. Znači, rekli smo, Hazar je saveznik Vizantije sprečila Alpe da vladaju stepama i tako dalje. Zašto sam se ovdje malo duže zadržao? Ja ne znam da ste vi čuli nešto o Hazarima ovako u javnim medijima. Tu ima dosta teorije zaver. Mislim, određeni ljudi postoje koji su veoma moćni i sad se to priča da su to Hazari poretkom, da je to bazirano na religiji, Talmudu, šta ja znam, jer Hazari su neče prihvatili judaizam. Ta njihova mržnja prema, ne znam, celom svijetu i tako dalje. A s tim u vezi mi ćemo nešto reći što se tiče nas kao evrazijskog puta. Mi uočavamo da postoje nesrazmjerna moći određenih ljudi. Sada ne priča koliko 1% svetske populacije drži samo ona ideja zlatne milijarde i tako dalje, ali mi tu krivimo sistem, taj sistem je kapitalizam. Znači, uopšte ne ulazimo sad u nečije porekle, to je kontraproduktivna priča s kojom mi nemamo veze. Sad, knez Svjatoslav I Hrabri, to je prvi slovenski evrazijski vladar, pošto o skitskim vladarima ne znam mnogo, ajde da ne ulazimo da su oni slovenski preci. On je imao najpostraniju državu u Evropi tog perioda, s obzirom da je prešao Volgu, ušao u Aziju. Znači, on je porazio Hazare i možda u situaciji da znači mogu da nasledi njihovu oblast, njihovu vladavinu. Njegova majka Olga ili po vaneškom Helga je primila hrišćanstvo, međutim on je ostao veran staroj veri. Inače, u životu imao nomadske navike. To su pisali hroničari, da je on, recimo, nije kuvao meso, nego ga je sekao na komade, spavao je na sedlu, pokriven čebetom, a ne u šatoru. Tako inače mongolski kan Mongol živeo. Dalje bi došli do Vizantije, o čemu je Buljugić dosta rekao. Ajde, ja kažem ukratko, to je još jedan način objedinjavanja kroz Rimland, čisto kad gledamo ovako geopolitički. O kulturnom značaju je dosta rečeno, u imperijalnom principu isto. Ostalo bi treba bude posebna tribina. Znači, vizantijski car, to treba ponovno reći, on do kraja predstavlja, kraja Vizantije predstavlja imperijalni princip po kome je vladar predstavnik nebeskog autoriteta na zemlji. Njemu su se divili u 15. veku Evropljani da je ta ideja propala pošto je papstvo pobedilo Sveto Rimsko carstvo, ta ideja je postavljena za dobro. Onda dolazi tada do velikog ujedinjavanja iz Hartwanda, Mongoli. Sad stavimo slajd, da je bio raj za trgovci i zastavnike kojima je bila garantovana puna zaštita, mogo je sa čupom zlata na glavi da se šeta stepom, da ga niko ne takne.
Tad je putovao Marko Polo, on je išao iz Bliskog istoka. Papa je slao izaslanike na Kanin dvor iz Južne Rusije, znači išli su na Evrazijskom stepu po Karakolima. A zašto to pričam? Zato što kasnije put svila je i sad aktualan. Kinezi živicirani. Kasnije dolazi do raspada Usa Zlatnih Horda, to je zapadni deo Mongolije, Velike Mongolije. Na južnom delu, Bliskom istoku, Turci, Osmanlije monopolišu, mislim, moguće trgovine i preko njih, ali to nameću velike takse i tako dalje, oni toga dobro zarađuju. I Evropa se okreće pomorskim istraživanjima. To je praktični početak savremene talasokratije, pre svega Kartaginu i tako dalje. Znači, to je prvo portugalska, španska istraživanja, i tako dalje, to zna. Rusija umeđu vremenu jeste ovladala sve do Kine Evrazijom, ali ekonomski, kopneni saobraćaj ne može da konkuriše do pojave železnice pomorsku. Mislim i sada da putujete džadom kroz Rusiju, tako, železnice ipak zakon što se toga tiče. Znači, nije bitno tu samo pojava železnice kao izuma prve pruge u engleskoj, ne znam, severnoevropskoj ravnici, jednostavno probiti kroz prostranstvo Evrazije, to je Transsibirska železnica do 1916. završena. Onda pruga Bagdad-Berlin. I tada zvoni zvono za uzvonu u eliti Britanije. To je praktično početak geopolitike. Tada Mackinder priča o tom Heartlandu i svemu tome, vidi da tim železničkim objedinjavanjem kopnena prostranstva postaju stvarno veoma jaka. To naravno se njemu ne sviđa. Mislim, sad možemo pričati koliko su razne obaveštajne službe uticale na događaje koji su kasnije bili tipa Prvi svetski rat, Oktobarska revolucija. Uglavnom, to je došlo do prekida na vezama. Mislim, čak i bez toga suradnjivost Nemačke i Rusije postojala. Mislim, iako nijesmo doći ćemo do toga, zaosobili na tom pravcu. Onda, znači, sve do malo pre, bukvalno, došlo je do sukoba između Sovjetskog saveza i Kine. Znači, taj put nije mogo da zaživi. Sada Kina objavlja novi put svile, to su brze pruge koje bi, ne znam, za jedan dan mogla se dođe od Pekinga do Moskve. A sad vi vidite kako je to objedinjavanje Evrazije, koliko je moćno. Znači, prvi put možda sila kako je bilo u vreme Mongolije. O Rusiji nećemo mnogo da pričamo, pošto rečeno je, znači, Moskva kao treći Rim, pa je rekao, moskovski patrijarh Moskva je treći Rim, a četvrtog neće biti. Prvi Evrazijci su više cenili i Ruse koji su bili mongolski vazali nego ove kod Litve. Recimo bio neki knez Danilo koji je bio litvanski vazal i polski. Ja sam gledao inače Poljsku neku istoriju Ukrajina, oni su ono baš hvala kako on je. Inače, to je ovo što je, ja sam mogao preporučiti Igor Milana Subotića Evrazijstvo, on kaže, kad bi neke opise zapadnjačke Evrazijaca uzeli bez vrednostnih sudova da kažu, grski diktator, ono, nego kažu, ok, to je diktatura, znači, zasnovana na autoritetu, Evrazijac bi to mogo da prihvati bez ikakvih ograda, tako i ovo, znači, oni baš zameraju Rusiji taj telurokratski princip, odnosno Moskoviji. Onda Moskovija je zauzela onaj bitan moment i kad je uništila Novgorod. Bukvalno je došlo do naseljavanja stanovništva. Novgorod je bio na tim merkantilnim principima, trgovini i tako dalje, nije kao Evrazijska horda. I tako dalje. Znači, carska Rusija posle Petra Velikog postaje stvarno velika sila. Petar Veliki je sam diskutabilan koliko on morao da radi modernizaciju, ali oni posle njega i nisu baš diskutabilni, a su oni stvarno preterali s tim zapadnjačavanjem, birokratskom strukturom države, otuđenjem na elite, što nekom izgovorili su francuski međusobno. Ali Rusija je stvarno carska bila velika sila, ne znam da li znate, ali jasko znate tako da su državi. Međutim,
Kaliforniji, San Francisco, Fort Ross, onda Fort Elizabeth na Havajima. Mislim, stvarno istorija mogla biti drugačija, da se to nije olako napustilo. Što se tiče same evroazijske ideje, tu ne bi mnogo. Mislim, red da se kaže ko su ti ljudi. 1920. Nikolaj Trubetskoj piše knjigu Evropa i čovečanstvo. To je, znači, samo to razmatranje evropskog kulturnog imperializma, te ideje da je romansko-germanska kultura sad kao univerzalna. Tu, mislim, i oni koji nisu za evrazijstvo priznali veliki doprinos. Zatim, 21. Trubetskoj, Savicki, Florovski, Surčinski. Knjiga se zove, odnosno zbornik radova, Islandski istok u pretpostavki ispunjenja izjave Evrazijaca. Znači, Islandski istok, to je... Znači, sam naziv dosta toga govori. Pokret je od početka ima akcenat na kulturu. To je prva stvar, znači ono što smo rekli protiv kulturnog imperializma Evrope, a s druge strane tumačenje oktobarske revolucije, o tome je rekao Ljubić dosta. Znači, oni su bili dosledni zastupnici kulturnog relativizma. Čisto filozofski gledano, tu može da se zameni, da se zove Russellov paradoks. Ako ti kažeš da je sve relativno, to je apsolutni sud sam po sebi. Znači, sama izjava sve je relativno, nije relativno. Bilo je to i kritika, pošto su oni bili većinu, odnosno ti svi prvi pravoslavni hrišćani, znači verujem univerzalnu religiju, Berđajev je zato recimo kritikovao, a ovamo kažu da kulture nisu bolje i gore, nego samo različite. Znači, po tome su hrišćanstvo i šamanizam samo različiti. Nema odnosno nikakve hijerarhije. Mada oni su naravno rekli da ne bi nikada, da su protiv nametanja mere silom. Oni su odbacili hegelijanski svetski duh, koji su recimo slavjanofili zastupali, da su mislili da Rusija ima neku svetsku misiju, pošto on postoje samo različita kulture kao različite bića, različite ličnosti, ali nisu odbacili dijalektiku kao metod. To kažem zato što oni, jako poput emigracije, to je druga generacija emigracije, nisu znači oni koji su stasali, oni su bili mladi vreme oktobarske revolucije. I oni su mislili da i tu treba što se promeni, da je nemoguć povratak na staru carsku Rusiju, naravno ne na ono od Kerenskog, taj neki pokušaj liberalne demokratije, republike, ne znam čega. Znači, njihova negacija je negacija. Oni su recimo mislili da treba mnogome preuzeti politički sistem Sovjetskog saveza, ali naravno bez komunista. To je, znači, eto, mi smo sad već prešli lagano na tu sam domen ideje. Znači, šta je bitno? Imamo 1917. i 1991. kao prelavne momente od ruskog naroda, pa i kod nas. To je inače ono što misle Hobsbawm, to je kao razdvaja u istoriji sveta i posebno Evrope mali 20. vek, znači od pada, odnosno do pada Berlinskog zida od Prvog svjetskog rata. I tu dolazi do velikih identitetskih lomova u oba situacije, situacija koja prosto traži nova rešenja. Znači, reći ćemo sad nešto i o tom. Imamo, znači, raspad obe ruske države za kratko vreme, 100 godina, obe države na različitim ideologijama. Tu opet sad postoje razne teorije zavere. Sad, treba reći da, mislim, postoje naravno obaveštene službe koje se bave tim stvarima, ali da je jak bio organizam i jedan i drugi, zavera ne bi imala šanse. Što se mene lično tiče, to je sasvim jasno. Tako da nije to, mislim, treba vidjeti šta u oba slučaja nije valjalo, što treba izmeniti, jer naravno to važi i kod nas, mi smo imali građanski rat i tako dalje. Treba vidjeti šta smo mi mogli bolje da radimo, da radimo u budući. Vladimir Putin je rekao da je raspad SSSR-a najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Sad kažem nešto o takozvanom neoevrazijskom, lično ne volim mnogo bilo što ima prefiks neo. To je izvesta revizija, znači, ovih prvobitnih ideja, o tome je već dosta rečeno. Aleksandar Dugin, inače po zanimanju filozofije,
ključnu figuru u razvoju evrazijske ideje taj 20. i početak 20. veka. Neke njegove knjige, mislim, sam naziv može dosta reći, Osnovi geopolitike 1 i 2, to preporučujem od srca, to sam čitao. Konspirologija, lično nisam. Zanimljivo, kaže šta bi bilo. Hiperborejska teorija, dosta zanimljivo, ta je sakralna, mistična verzija Evrazija. I mi knjiga koja se zove Misterija Evrazija. Ima jedna monografija zanimljivog naziva Evrazijski put. I još samo, pošto već dosta pričam, reći ću nešto o dilemi uže ili šira Evrazija. Pošto možda ćete čuti neki zastupaju, u čemu tvrde da zastupaju pravoverje prvih Evrazijaca, ideju da to nema ništa zajedničko sa evropskom kulturom i tako dalje, kao neki ljudi koji kažu da su Evrazici. Sad, znači, posebnost uže Evrazije, geopolitički smisao niko ne dovodi pitanje. Prvi Evrazici su rekli da se bez jezgra, Rusija, cela konstrukcija raspada. Dugin kaže, ako Rusi, neko drugi će ujediniti evrazijska prostranstva. Sad, pazite, nema tu više mongolske koljice, to su tehnološki nije to vreme, niti njih ima toliko mnogo. Znači, ko bi to mogli? Mogli bi Turci na nekom panturanizmu, recimo. Možda Kinezi ekonomskim utjecam ili Nemci na takav neki način, ako je te diskutabilno. Kogod to da pokuša, mora biti da traži pomoć, to jest u tome bi jedino mogu s pomoći kvantista. Tu bi došlo do strahovitih lomova, znači ako bi Rusija izgubila svoju ulogu, da ne kažem misiju, do strahovitih lomova bi došlo u ovom delu sveta. Već sad se dešava, vidite, Sirija, Libija, Ukrajina. Lično mislim da bi to bilo obdanište, što bi moglo da se dogodi. Međutim, da li Rusi treba da stanu na te granicama uže Evrazije? Evo sam neka stanu tamo. Prvo, to se poziva, koji tako govore, pozivaju se na te prve Evrazijice, a mi moramo priznati da to nijesu imali geopolitičke koncepcije, ali to što smo rekli, to je pre svega kulturni pokret koji odgovara izazovu romano-germanske kulture, ali da odgovara bolševizmu, kao trenutnu situaciju Rusiji tada. Oni uopšte mnogo ne pominju Sjedinjene države, koji su već tada finansijska sila, ali nisu vojno, nisu toliko jednostavno prisutni. Zatim, također nemaju vidu, Evrazijstvo to prvo nije doživalo posle rivalitet SSSR i njih. Dinamika. Znači ti ako stojiš na nekom mestu, padaš, mislim, to je prosto aksijom. Centrifugalne sile bi delovale ako Rusija ne bi stalno težila nekom proširenju do, ajde kažem nešto, što bi stalno bilo prirodne granice. Trubeckoj, prvi Evrazijac, je pričao o magnetskom značenju reči kao što su Evropa, čovečanstvo, a sad čujemo nešto tipa vrednosti, bolji život, standard, tako to se onda prodaje ljudima, ovi na to padaju, vidite, mislim, Ukrajini šta se dešava. To su, mislim, i planovi iz Zbignjeva Bžežinskog Beograda, Šakovskog Pavla, Evrazije i tako dalje. Sužena Evrazija, inače, postoji kod Amerikanice kao pojam. Oni kažu, imaju centar za, uzme centar na Evropci, postojenje patentu za Evropu i Evraziju, zloglasta Viktorija Njuland je to vodila. Mislim, ali šta bi oni to, ako Rusija igra po njihovim pravilima, kao da im tu neku razvalnu ulogu, a posle ako krene, recimo, malo oko Sirije se ne slaže, onda vidimo šta sledi na ovom Ukrajini. Onda, znači, ako Rusija, to nije sporno, znači, priznaju se samobitnosti kulture različitih celina. To su evropski svet, odnosno zapadnoevropski, islamski ili arapski, kineski, indijski i tako dalje. Ali to sve opet treba se drži pod jednom kapom, mislim. Možda je treba bude formalni ugovor koji će sve to da poveže, ali jedna strategija zašto se ona ne bi zvala Velika Evrazija. I još jedna stvar, konačno je najmanje važno, gde je tu Srbija, znači, neki Evroazici su govorimo od onih prvih, da je prirodna granica Evroazije Sovjetski savez nekadašnji, carska Rusija. Mislim, koliko je nama sad
ako ćemo da se igramo po tim pravilima, znači šta smo mi ovde izvan toga? Ili čak i da jesmo, da je tu granica, da li ide ovde negde po Balkanu, mislim, ako je to krajnji domet. Neki pričaju, kažu, vlasti zemlje, odnosno treba reći vlasti koje su se opredelile za NATO jednom, tu recimo i Grčka, oni su sad neprijatelji, mislim, stvarno ima takvih ideja, znači to neće biti. I zbog svega toga, znači, treba reći da je krajnji cilj objedinjavanje Evrazije kao jedinstveni kontinent od Lisabona do Tokija, to je možda utopija. Postojale su ideje, recimo Haushofer, geopolitičar je zastupao Solinu, Berlin, Moskva, Tokio, danas bi, mislim, trebalo Peking da bude umesto Tokije iz očiglednih razloga. Trenutno tu stvari baš ne stoje najbolje, mada Nemačka uvijek ima distancu prema američkoj politici, ne treba tu imati iluzije, ali kao krajnja ideja je objedinjavanje celog prostora, znači jezgro toga je sadašnja Evrazijska unija, onda BRICS koji objedinjava i dalje toga, Dugin je to priča, znači savez istoka i juga protiv ovog severo-zapada, ono takozvani zlatne milijarde bogate, pošto BRICS su Južna Afrika i Brazil. Zatim ŠOS, to je Šanghajska organizacija za saradnju, to je Kina, Rusija, posmatrač je recimo Iran, čak mislim da i Turska sad posmatrač. I naravno ODKB, to je Vojni savez, organizacija dogovora kolektivne bezbednosti, to je stvarno jezgro Rusija i to je malo jače ovako Vojni savez, Armenija i tako dalje. Tako da eto, to je to što bih mogla reći. Sad nešto sasvim drugačije, što bi rekao Pajtanovci Sibin. Na samom početku želeo bih da se zahvalim gospodinu Milošu Knjaževiću koji je tamo, koliko vidim, izašao na njegovom gostopenstvu, znači na tome što nam je omogućio da svoju drugu tribinu, a prvu tribinu u Beogradu inače, održimo na ovom slobodno, mogu reći, kultnom mestu. Tokom svih ovih godina Forum kluba Magistrala je postao jedno značajni centar javne, naučne, političke i intelektualne misije u Srbiji. Ovde su ljudi tokom godina uvek imali priliku da čuje mnoge zanimljive ljude iz sveta nauke i sveta politike i da saznaju da dođu do novih značajnih znanja koje nisu mogli da steknu baš na svakom mestu. Takav je nekakav i danas slučaj kada ćemo predstaviti ideju evroazijskih integracija. Ideju inače za koje se naše udruženje zalaže i po tome je prvo udruženje takvog tipa koje je zvanično registrovano u Srbiji. Što se tiče same teme, odnosno same tribine, dodao bih da upravo to je još jedna tema o kojoj nemamo toliko prilike, bar ne često da čujemo na drugim mestima, a ponajmanje na našim takozvanim domaćim, da ne kažem, srpskim medijima. U pitanju je jedna konstantna ideologija prećutkivanja ovakvih tema, a forsiranja od strane današnje pseudo-elite naše, tog drugog bez alternativnog puta, takozvanog evropskog puta. Dakle, ta naša pseudo-elita, mada je nosioci državne vlasti, mada oni svakako nisu suvereni nosioci državne vlasti, pa bih ih u ovom slučaju pre nazvao agentima okupacije, jer su oni naprosto obični službenici briselskih činovnika, već jedno deceniju i po forsiraju tu ideju koja po njima, sigurno ste čuli mnogo, nebrojno puta, taj termin nema nikakve alternative. To je ta ideja evropskog puta, ili kako oni iskreniji među njima i barem malo pravilnije kažu evroatlantski put. Iz prostog razloga što ta ideja nema baš mnogo veze s ovom našom Evropom. S Evropom de Gaulla, D'Annunzia, Crnjanskog, Kalajića, Malaparte. Dakle, to je ta ideja Evropske unije za koju oni tvrde, kao što sam već istakao, da nema alternative. Dakle, međutim, mi ono što vidimo jeste po svemu, po svojim akcijama, da Evropska unija nije suštinski, nijedan savez slobodnih, nezavisnih država članica, država Evrope, već jedan nacionalni totalitarni projekat koji služi kao satelit Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u svemu prati spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. To smo imali priliku da vidimo prilikom agresija na Irak, Libiju, Afganistan, prilikom akcije u Sudanu, prilikom agresije na našu zemlju. Tako se postavlja pitanje, koja je onda svrha Evropske unije u to što gleda? Da li je zaista u pitanju jedno zdravo udruživanje kojemu i mi treba da težimo, ili u pitanju nešto sasvim drugo? Moram da istaknem da napomenem sad da u većem delu slučaja, barem kada je reč o zemljama koje su članice Evropske unije,
ne postoji, one mahom deo po deo gube te osnovne karakteristike suverene vlasti. Na koji način se to zapravo dešava? To je jedan potpuno suprotan princip od onoga što se dešava u Evroazijskoj uniji. U Evroazijskoj uniji imate jednu strukturu, jedno ustrojstvo koje je formirano na taj način da ne dolazi do preplitanja hijerarhije. I usled toga zemlje zadržavaju, države članice su sposobne da zadrže svoju suverenu vlast, da donose svoje spoljno-političke odluke i da budu suverene države u smislu međunarodnog prava, onako kako su to bile u godinama, znači kada je vladalo klasično međunarodno pravo koje se sada već više stavlja u drugi plan, znači u 18., 19. i 20. veku. A šta se radi u Evropskoj uniji? U Evropskoj uniji dolazi do tog takozvanog isisavanja suverene vlasti, koje se radi na dva načina. Prvi način je što se sa tog srednjeg nivoa vlasti, sa državne vlasti, isisava se taj suverenitet ka gore, ka tom supranacionalnom biću Evropske unije. I sve odluke, glavne odluke, nemojno spoljne politike, ekonomije pre svega, ali i vojne, donosi Evropska unija, odnosno njena tela. A drugi način je također što se suverena vlast spušta na dole, ka regionima. I na taj način se razvlašćuju unutrašnje suverenost konkretne države članice u pitanju. Sigurno ste mnogo puta imali prilike da čujete priču o tome o povezivanju regiona u Evropi. Znači, ne više priču o povezivanju država, ne povezivanje regiona u Evropi. Pa ćete imati slučaj da Vojvodina, zasebno sarađuje sa nekom drugom regijom Evrope, a ne državom Evrope. To je samo početak tog procesa usitnjavanja Evrope i usitnjavanja država članica. Dakle, ukoliko države članice Evropske unije također, poput nas, nemaju prave oblike suverenosti, onda se na neki način može konstatovati da su i one pod okupacijom. Postoji li neki način izlaska i ovome, o tome bih možda samo kratko dodao, a u sklopu ovoga što su Ivan i Zoran pričali o samom povezivanju određenih zemalja Evrope sa Rusijom. Postoje primjeri u zemljama Evrope da se određeni pokreti, grupacije, lica bune protiv ovakvih stvari. Nedavni primjer smo imali u sklopu takozvanog proglasa koji se, ako se ne varam, zvao Vojnici za mir, gde je preko 100 visokih oficira Bundeswehra, znači nemačkih visokih oficira, podnelo taj proglas u kojem su oštro osudili rusofobnu kampanju Zapada, znači kampanju Zapada protiv Rusije, uvođenje sankcije i uopšte celokupnu ekonomsku, političku, vojnu i medijsku kampanju protiv Rusije. To je jedan vrlo značajan akt koji svakako u ovom trenutku nema toliki značaj, ali bi mogo da ima na duže staze. Inače, jedna zanimljivost, to inače možete naći ako se ne varam na sajtu lista Junge Welt, pa baš pogledajte. Oni također pominju među zlodele Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita, pored ovih agresija koje sam pogledao, naravno pominju i agresiju na našu zemlju, što je također jako važno. Među potpisnicama je također jedan zanimljivost bio i Zygmunt Jähn, oni stariji se možda sećaju da je on bio prvi istočno-nemački kosmonaut u svemiru. Također, pre nekoliko meseci, ili čini mi se krajem prošle godine, grupa vodećih nemačkih kompanija izdala protestno pismo, uputila protestno pismo Angeli Merkel u kojoj su tražili da se prekine sa zaoštravanjem odnosa prema Rusiji, da se ne zaoštravaju dalje sankcije prema Rusiji, iz jednog prostog razloga što te sankcije, kako su sami pravilno iznali, više štete nanose Nemačkoj i njenoj ekonomiji nego Rusiji, što je potpuno činjenica. Znači, sve ovo, kao i nedavni izveštaj o troškovima koje Lufthansa trpi zbog ovih sankcija, upućuju na nekakav koren, nekakav možda začetak, ono što bi u ne znam kojoj perspektivi za ne znam koliko desetina godina mogli nazvati oslobađanjem Evrope, u kom slučaju bi moglo da dođe do ovog povezivanja koji vam baš pominje. Znači, ono u sklopu Mackinderove doktrine ko kontroliše England, ko kontroliše Halfman, ko kontroliše Halfman, ko kontroliše svetska ostrava, samim tim i svet, znači da se, to je se Spikeman nadovezao, da se dođe do tog ponovog stvaranja te kontinentalne osobine na relaciji Berlin-Moskva. Ali dok se tako nešto ne dogodi, očigledno je to tek u začetku, mislim da je svakome, pa i nama, znači svakoj naciji i državi koja teži nekoj kulturnoj, državnoj, ali i političkoj samobitnosti, ne treba ništa da traži u Evropskoj uniji, nikome tamo nije mesto. Što se sad odnosi, koja je to razlika u odnosu na Evroazijsku uniju? U Evroazijskoj uniji sam već pomenuo kako je drugačije ustrojstvo, hijerarhijsko ustrojstvo organizacije. Što dovodi pre svega toga da države članice, kao što sam rekao, zadržavaju suverenu državnu vlast. Dalje, Zapad je u velikoj krizi. To je neka činjenica koju naši agenti okupacije, ponavljam tu reč, konstantno prečutkuju. Stopa nezaposlenosti u zemljama Evropske unije, ali ne pominjem Sjedinjenim Američkim Državama, raste. Sa druge strane, stopa rasta BRICS-a se bliži 8%, dok je u zemljama Evropske unije bliži se 0, ako se ne varam.
Dalje, nemamo, ako trgujemo sa zemljama Evroazijske ekonomske unije, nemamo te carinske probleme, znači carinske barijere koje nam omogućuju da profitiramo od takve trgovine. Zatim, Evroazijska unija je jedno silno, ogromno prostranstvo na koje bez problema možemo da plasiramo naše proizvode, a ne po ovom banalnom smešnom slučaju što smo imali gdje smo uvezli Rusima banane koje smo mi prethodno uvezli iz Slovenije, pa tako već, gdje je jedna tragična situacija da nije smešno, da nije tužno, bilo bi smešno. Nadasve, ono što je jako bitno, tu se nadovezuje na ovo što su moji prijatelji saradnici pričali o zajedničkom poreklu i o tom poštovanju te kulturne samobitnosti drugih naroda koje Rusima nikada nije bio stan. Tu ne bi bili uslovljivani kao što smo to na zapadu. Znači, ne bi nas trebali da se odreknemo našeg dela teritorija Kosova i Metohije, sačuvali bi politički integritet, teritorijalni integritet, suverenu vlast i tu, ništa manje važno, kulturnu samobitnost. To su nam perspektive Evroazijske, Saveza sa Evroazijskom unijom, perspektive koje naši vlastodržcima, da zapravo oni nemaju vlast, oni su, kao što sam već rekao, službenici briselskih činovnika, non stop pokušavaju da prećute. Taj trenutak u kome se mi nalazimo, možda i najbolje prikazao britanski istoričar i analitičar Mark Mazover u svom nedavnoj kolumni ili tekstu za Financial Times, u kojem je istakao da se svijet nalazi na jednoj prekretnici. Dakle, nije u pitanju samo da u pitanju kaj jedne istorijske ere. Ne samo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija kao njihov satelit gubi svoju prevagu kao do sada jedina svjetska supersila. Ne, u pitanju je, barem po njemu, jedna situacija koja je daleko ozbiljnija od toga. Naime, u pitanju je trenutak kome prisustvujemo, po njemu predstavlja trenutak kada se završava dominacija Zapada na planeti. Dominacija koja je trajala nekoliko vekova. Dakle, to je jedan veoma značajan trenutak koji naši političari ni na koji način ne umeju da prepoznaju. Ta naša lažna, politička, intelektualna i kulturna pseudo-elita. Šta se čini na spoljno-političkom planu kada govorimo o tom geopolitičkim promjenama koje su moji prethodnici već spominjali? Dakle, svakako da nije sve toliko ružičasto. Ima još prepreka tom povezivanju i stvaranju jednog koherentnog evroazijskog bloka. Atlantisti, dakle, atlantističke snage svakako ne miruju i to smo videli i nedavnom situacijom kada je prvo ukinut, odnosno opustojen Južni tok. Kako je do toga došlo? Ako se sećate dobro od pre nekoliko godina, Južni tok, pomenut ću samo kako je formiran. Formiran je inicijativom, odnosno nakon sastanka koji su zajedno održali Vladimir Putin i tadašnji premijer Italije Silvio Berlusconi. Nije, koliko se ja sećam, tada sam to dobro pratio, nije 24 sata prošlo te objave. Usledili su stravični medijski napadi na Silvio Berlusconija, koji su se završili njegovim obarajama. Na sreću, Južni tok je ostao na snazi, tada, ali atlantisti su imali drugi plan. I dalje su nastavili da miniraju preko manjih država koje nemaju toliku snagu kao Rusija i to se završilo tim užasnim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Bugarsku, nakon čega je došlo do obustavljanja projekta Južni tok. Međutim, tu smo imali priliku da vidimo da ruska strategija nije samo na kratki staze, već i na dublje. Oni su u to vreme, čim je došlo do objave o obustavljanju projekta Južni tok, oni su odmah najavili projekat Severni tok. Dakle, to je nešto slično, tome smo videli kao primjer jednog ruske strategije. Turski tok. Severni tok. Ruski tok. Turski tok. Pa ima te dugoročne strategije koje Rusi stalno planiraju, možemo naći u nedavnoj izjavi Evgenija Primakova. Samo bih se malo vratio nazad, kad je reč o Nemačkoj. Naime, Evgenij Primakov je rekao, kada su ga pitali zašto se Rusija direktno vojno ne umeša u sukobu u Novorusiji. Dakle, direktno vojno umešanje je bilo pitanje. On je prosto rekao zato što je cilj dalje ne antagonizovati Nemačku. Dakle, to je ovo o čemu je Ivan pričao. Koliko se tu dugo i na desetina godina razmišljao NATO. Takva slična situacija bila i sa Turskim tokom, gde onda po obaveštenju o prestanku projekta Južni tok, objavljeno, naravno, ovog puta nakon sastanka Viktora Orbana i Vladimira Putina, vest o Turskom toku. Tu je Viktor Orban, inače čovjek koji je odigrao veliku ulogu i u svoj zemlji, u očuvanju njene samobitnosti, ali i državnog suvereniteta, prvo tako što je izbacio Međunarodni monetarni fond iz svoje zemlje, zatim što je ukinuo vlasništvo, ukinuo vlasništvo banaka na nacionalnim zemljištem i treće, naravno, njegova značajna uloga upravo već pominjenom osnivanju projekta Turski tok. Naravno, atlantisti ne miruju tada i tako dolazimo do ove situacije od pre nekoliko nedelja do terorističkih napada u Makedoniji. Zašto?
Zato što je Makedonija ta najslabija karika, najslabiji činilac tog budućeg konstruktora. Pre svega zbog položaja geografskog, mada mi nismo u mnogo boljem geografskom položaju, ali kod njih ima još taj nepovoljniji činilac zbog kojih su se Atlantisti ustremili na Makedoniju, a ne nas u ovom trenutku. Taj činilac jeste populacioni činilac, odnosno toga što dobar deo stanovništva Makedonije nisu Makedonci, već su Albanci, a ima i mnogo Bugara. Međutim, ovo što je još jedna zanimljivost, ako ste pratili izveštavanja domaćih mainstream medija o terorističkim napadima u Makedoniji, niste nijednom čuli da se pomenulo ko su ti teroristi koji vrše napad. Znači, niste nijednom čuli ono što smo mogli slušati kada je bilo reći o agresiji na našu zemlju, da je u pitanju šiptarski terorizam. U Makedoniji slabo spremno. Da, znači, nijednom reći to niste čuli. Jedan bezbednosti stručnjak. Kako su bili plaćenici. Pa da, plaćeni. Dakle, čovjek bi, ne znajući o čemu reći, mogao da pomisli da su to teroristi koji su pali s Marsa ili došli iz neke druge dimenzije. Dok su zapravo to zašto se to radi? To je jedna svesna medijska manipulacija, psihološka, koja također duže dobro uvidi u tome kako smo mi zapravo u okupaciji se nalazimo. Dakle, ne možete pokušava da se spreči, da se u svesti običnog čoveka povežu ti događaji s onom što se dešavalo na Kosovu i Metohiji. Iako su u pitanju isti ljudi, isti naredbodaci, isti teroristi. Vi niste nijednom čuli reći da reći o to albanskom, albanaškom ili šiptarskom terorizmu kao ovo želite. To je samo još jedan pokazatelj u kakvoj se zapravo okupaciji nalazimo, a ta okupacija pre određenog vremena, ne mogu tačno se setim, ali relativno skoro dobila još čvršće oblike. Zoran je dobro pominjao kad je pričao o različitim oblicima okupacije, koja je pomenuo situaciju gdje imate čvrstu okupaciju, imate i meku okupaciju, što je kod nas. Međutim, ovdje imamo jednu vrstu polaganog prelaska sa meke na čvrstu okupaciju koji se dogodio nedavnim potpisivanjem takozvanog IPAP sporazuma. Odnosno, kako su ga nazvali, individualnog akcionog sporazuma o partnerstvu ili individualnog akcionog partnerskog sporazuma. Dakle, kad čujete taj naziv, to zvuči kao jedan dobro susjedski, čak lepo upakovani poklon sa mašnicom. A zapravo šta se krije iza njega? Iza njega se krije povampirenje, ako se sećate onog čuvenog zloglasnog SOFA sporazuma koji je donesen za vreme kada je ministar inostranih poslova bio Vuk Drašković, ako se ne varam, je tako? Po kome će snage Severnoatlantske alijanse imati pravo slobodnog prelaska preko naše teritorije, korištenje naših vojnih infrastruktura, ali također i bit će izuzeti, odnosno dobit će imunitet od svih krivičnih dela. Dakle, bit će izuzeti od krivičnog gonjenja. Dakle, slično nešto diplomatskim predstavnicima u savremenom međunarodnom pravu i savremenom međunarodnom diplomati. Nedavno je, da bih se osvrnuo na to, nedavno bih pokomentarisao jednu knjigu koja je izdata u Nemačkoj, baš nedavno, možda ja sam pre nekoliko dana čuo za to, a sad kad je izdata ne mogu da garantujem. Izdala je nemačka istoričarka Miriam Gebhardt. Miriam Gebhardt je izdala knjigu koja se zove Po dolasku vojnika, koja je pisala okupaciju u Nemačkoj. Dakle, ovo što ću vam sada reći će vam dovoljno će vam razjasniti stvari o tome koliko je stepen zapravo okupacije koju atlantske snage vrše, kad je trebalo da prođe 60 i više godina pa da se te činjenice za koje smo već svi znali, a da konačno budu sistematski sakupljeni i objavljeni. Znači, prema njenoj tvrdnji, tokom okupacije Nemačke, znači samo zapadne Nemačkoj, znači samo zapadnim atlantističkim saveznicima, takozvanim, Engleskoj i Americi, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, za to vreme u Nemačkoj je došlo do preko 846.000 silovanja. Zašto sam malo da zapamtite tu cifru, 846.000 silovanja. Mahom žena, ali bilo je dece i muškaraca, također. Dakle, čak je bilo jedno vrlo cinično obrazloženje vojne komande. Kako nije dolazilo ni do kakvih pokretanja postupka protiv toga, obrazloženje vojne komande je bilo da jedino zašto bi mogao da se pokrene vojni postupak jeste što su prekršili zabranu intimiziranja sa pokojnim stanovništvom. Ali oni zapravo nisu prekršili tu zabranu zato što, kako je stavio u zvaničnom obrazloženju vojne komande Sjedinjenih Američkih Država, seks bez razgovora nije intimiziranje. Što znači nisu radili ništa loše. Tako je objašnjeno to. Ja vas sad pitam da li želite da se takve situacije, da ne govorimo o ekonomskom uništenju. Za Nemačku je čak postojao plan uništenja infrastrukture koji je kasnije odbačen jer su Amerikanci uvidjeli koje su prednosti da se sačuva zapadno-nemačka infrastruktura i da se koristi u predstojećem ratu sa Rusijom. Dakle, da zanemarimo sad samo i taj ekonomski faktor i to što bi bili okupirani, da zanemarimo i moralne razloge i to što smo ovim potpisivanjem ovog sporazuma koji je sad u ratifikaciji zaboravili na sve
nevine žrtve agresije Severnoatlantske alijanse na našu zemlju 1999. Da se zadržimo samo na ovu budućnosti na buduće žrtve. Da li ste vi i svi drugi koji iz ovo još ne znaju možda spremni na ovako nešto? Dakle, ja mislim da nema većeg pokazatelja podaništva naše današnje takozvane elite od ovoga. I ta situacija da bi došlo do nekih promjena koje neće biti samo na geopolitičkom planu, o kojima su pričali svotove mojih prijatelji i saradnika, nego da bi došlo do neke unutrašnje promjene, nije dovoljno da se menja samo na geopolitičkom planu. Moramo mi raditi ovdje kako bi se ova lažna, ponovno ponavljam, ali agenti okupacije, ova lažna pseudoelita, kako u politici, tako i među intelektualcima, tako i u kulturi i umetnosti, konačno otišla tamo gdje je mjesto, dakle na đubrište istorije. I kako bi se svih ovih organizacija, postoje danas vojne organizacije, koje se zalažu i za evroazijske integracije, i za peti takvog podaništva prema zapadu, i očuvanje nacionalnog identiteta i političkog teritorijalnog integriteta, i očuvanje državne suverenosti. Kako bi se iz tih organizacija jednom, da li za par godina, da li nešto kasnije, kojom tempom budemo to uspjeli, iznikla jedna nova politička, intelektualna i kulturna elita koja će zameniti ovu staru i koja će moći konačno da nas oslobodi zapadne atlantističke okupacije i uputi nas tamo na mjesto. U savez sa Rusijom i sa drugim članicama Evroazijske unije. Hvala.